Shubor nakaslem jong udawsan hima. President Youth Wing ke HSPDP sengkemi uba sanondor rentatyang. Ulayo ban wan shimenta ga jingilang jong Voice of the People Party kabalalong manha ka khatsaw tri ujilliyo hasoyong. Uba sanondor de ukurtong ke HSPDP na soyong constituency hagani ke election MLA parang syudap hasoyong. Henry lasnoto ba ula ban mi no nakani ka seng banit paniso purano siya ka seng VPP. Hagani ka jingalang uba sandondor ringkat ginong kitkam ke HSPDP ilalet siya ka jingalang ka VPP hakabaw uba arden basayoman ulawan ban ajing pansyay ringkat ginong kitkam ka VPP hakaba palat hajar ngot gipat ba kilawan snap yakani ka jingalang. Layu iru ba uba sandondor ulapoy syamadan haba uba arden ulapoy hakate ka jaka nadu basdang hadu bandakun. Akan ikut ke BPI ke Voice of the People Party ke penlong ia akan ke meeting kalau juga kuat dan enroll ia kita kuat pendung kita kuat ke Bapura secara Voice of the People Party di kawan hang niru kemudian dan bentalang benisaki ia akan ke meeting hang sini but dari ketahi kalau perlu yang apa dan bentalang akan meeting wala di kadang dijemput no flap dari semua ia beli pada hari ini kuat ini Sya ing sipor ba cikto jadi paj baru hasil dah kadang sengi ke besit ke basyai paj ba unja unja dapat jelai kanika maran apa nika sengi ke bawah kumbalong hi kadang dei u bekot batu nokit kam jong ka youth wing haka HSPDP hande ya kata na bentuk ke banjia hadir nani kini kiski nani kita yo ke rumah andre ngasuan ni banyak sakilem ai met pemusim ya kanika nongrim jo Voice of the Party kata keren nak benda kata ba jo kata benda ba juga paru upat ba ulah hai kmat secara Voice of the Party jamenta ha kanika constituency pada kejelah ibarat Pil day way nung kesan Bardan for SPDP. hoi kata kada jing sisa Sementara pihak putlang Bardan. kata kada jing sisa ko pi nilai don ringkat nadu kipor ke boleh no but ada we ni nong bur bare tam ai men siamlem ha ke jing alam ko jika parti SPDP hagi puat ke boleh no hosti hagi sistem arja khatra ngadon pat ngadangdon haka parti to bai ba ada ring dan syu menta imat ya kata kapur ke ba ngani don dengan medan sta kapur ba Boleh sibon. tak boleh